Marekanitha-inĩ omwe mwena wa mbere ya rũgongo, gĩkundi gĩa atongoria kuma mwaho wa Kenya Kwanza nĩmeranĩire wĩrutanĩria wa thirikari harĩ gũkinyanĩria ciĩranĩro ciayo kũrĩ mũingĩ. Mũmbunge wa Kĩharũ ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ya bajeti thĩinĩ wa bunge ya bũrũri augĩte kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe rĩu thirikari ĩkoretwo ĩkĩhuhĩrĩria ũtonga wayo nĩguo warahũke, agĩcokera o rĩngĩ ũrĩa makorire makũmbĩ matarĩ kĩndũ Kenya Kwanza ĩkĩoya utongoria. Najua matarajio ni mengi, lakini ni vizuri tunaangalia tunatoka wapi, na ni jukumu yetu kama viongozi kueleza Wakenya tulikuwa wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Mimi najua in the last 1 year we have done a lot of heavy lifting of the economy, trying to put our economy in order, trying to pay our debts even beyond the redemption time, and trying to stabilize our inflation. Ndindi akiuga tiga nĩ makinya marĩa matacukĩtio utonga wa bũrũri ũngĩrĩ hatĩka-inĩ. Kama sio uongozi bora wa rais wetu kwenye Kenya ilikuwa ingeendelea na hiyo mwenendo, Kenya ingekuwa uchumi imesabaratika. Sisi tunajua hivi karibuni hii serikali itakuwa sawa. Tunajua maisha ni ngumu, lakini tunajua mkifanya ukarabati, unajua hii gari ilikuwa imeachwa garage. Ama namna gani? Hii gari ilikuwa imeachwa garage. Sasa kitambo ipigapigwa pano mbiti, kitambo ipakwe rangi, kitambo ifanywe nini? Si ni lazima tumie kidogo. Kwa hivyo sisi tunawaambia mkiwa pale juu ndio tuweze kufanya vizuri. Atongoria aya nĩmokĩrĩire mũng'ethanĩro makiuga maũndũ ma gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku nĩmahĩtũke nĩ mahinda na rĩu nĩ ihinda rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra. Nikiwa pale bungeni nimeweka mswada wa Election Act Amendment ya kusema lazima tuweke sheria ambayo inaweza zingatia maneno ya election ikuwe sawa sawa, ili maneno ya audit ya election ambayo iliyopita isije ikakuwa ni jambo ya kuzungumzia tena, na turudi nyuma. Raila na kikosi yake Azimio wangoje 2027. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.